Reka nongere nkwifurize umugoroba mwiza, reka nongere nkwifurize kugubwa neza. We dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane rero, jewe nitwa Mr Kenzo. Tugarutse muri uyu mugoroba ku buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje kurimbagurana bikomeye cyane n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bose. Ushobora kwibaza uti rero muri uyu mugoroba wo kuri itariki 18 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 nkuzaniye ibiki. Reka nkubwire ngo ni byinshi cyane nkuzaniye, nkubwire ngo ni amakuru menshi cyane mbashije kuba nakuzanira muri uyu mugoroba. Turerekeza muri teritwari ya Rubero, nkubwire ngo abawazalendo bari gukora operasiyo karahabutaka. Abawazalendo bakomeje gukubita babangura cyane inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha muri teritwari ya Rubero. Ntabwo ari aha honyine kandi turaza kwerekeza nanone ku mupaka. Turaza kwerekeza ku mupaka wa Rusizi ya mbere, aho ubungubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gukurwa kuri iyi Rusizi ya mbere. Ibi ngibi nabyo ndaza kugenda mbikubwiraho ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi ndaza kukubwira ko igihugu cy'Ubuhinde kimanukiye ahangaha muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ije gufasha bikomeye cyane abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi ngibi nabyo ndabikubwiraho ku buryo burambuye. Noneho rero ni munyemerera amakuru yacu yaba yo mbabwiye mu buryo bw'incamake ndetse nayo ntababwiye, tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye. Ariko mbanze ngusabe gukora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unalikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Nguhereje ikaze. Reka duhere ahangaha muri teritwari ya Rubero, aho mu bice bimwe na bimwe imirwano ikomeje kugenda ijya mbere. Abarwanyi b'umutwe wa FARDC, abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje gukubitwa cyane, bakomeje kugenda bakubitwa ku buryo bukomeye cyane ahangaha muri teritwari ya Rubero, ahantu bita Arimbongo, ahantu hitwa Gatsumbiro. Mwabantu mwe, hari gucumba umwotsi w'amasasu bitewe n'abarwanyi ba FARDC bakomeje gukubita cyane izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Wakwibaza utese ahangaha muri iyi teritwari ya Rubero ko duheruka imirwano yagiye icuba ku buryo bukomeye cyane, yongeye kwaduka gute? Ese byagenze bite kugira ngo ahangaha Rubero imirwano yongere kuba yagenda yongera kubuka ku buryo bukomeye cyane? Ubundi abawazalendo ndetse na FARDC, ingabo z'abarundi FDNB bari muri gahunda yo gukura inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ziherereye hose. Ubundi ahangaha muri Rubero imirwano ikimara kuba imirwano igoma ahangaha muri teritwari ya Rubero, imirwano yabaye nkihagarara kubera ko abarwanyi ba FARDC imbaraga nyinshi bari bazishyize igoma iranga irafatwa. Ariko nkubwire nti noneho ibintu biri kubera muri Rubero nagahoma munwa. Za Katsumbiro za Arimbongo ni umwotsi gusa, ni amasasu menshi cyane ari kwisuka bikomeye cyane ku barwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru nkura ahangaha Katsumbiro cyane cyane nuko abasirikare ba M23 ngo bahanyanyagiye ku bwinshi kandi bahanyanyagiye ari imirambo. Noneho rero ni munyemerere ku buryo bukomeye cyane tuve ahangaha muri Rubero, ahubwo twigerere ahangaha kuri Rusizi ya mbere. Kuri Rusizi ya mbere abarwanyi ba FARDC bamaze kwigarurira iyi Rusizi ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo gukubitwa inshuro bagahunga, ndetse amakuru nkura ahangaha kuri Rusizi ya mbere aravuga ko abarwanyi ba M23 bahungiye mu Rwanda. Ubungubu rero umupaka ahangaha ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu tuvugana abarwanyi ba FARDC nibo bahari ku buryo bukomeye cyane. Uyu mupaka urinzwe n'abasirikare ba FARDC. Noneho rero nkubwire ngo usibye kuba uyu mupaka urinzwe n'abasirikare ba FARDC, ahangaha ni kuri Rusumo ya mbere no kuri Rusumo ya kabiri abarwanyi b'abawazalendo bakomeje kubera amenyo ya ruguru izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Abawazalendo bahagaze hariya rwo
rwose kuri Rusizi ya kabiri ku mupaka bafunze bwuma, ndetse baravuga ko nta gahunda bafite yo kuba barekura iyi Rusizi ahangaha nyine kuri uyu mupaka wa Rusizi ya kabiri. Noneho rero reka nkubwire ngo twerekeze ahantu hitwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Nabikubwiye ngo mu gihugu cy'Ubuhinde naho hari amakuru ari kwaturuka yerekeranye n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Ubuhinde cyamanutse ku bwinshi ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo ese Ubuhinde bwamanutse mu ruhe rwego? Ese baje gufasha abandi? Reka nkubwire ngo Abahinde baje gufasha abarwanyi aba basirikare ba FARDC, kubera ko abasirikare ba FARDC ndetse no muri rusange n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twakomeje kubona Ubuhinde buhereza umusada igisirikare cya FARDC. Hari indege, nubwo iyi ndege itakomeje kugenda ivugwa ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakomeje kugenda bivugwa ko igihugu cy'Ubuhinde cyaba cyayihereje iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni indege ya MQ-1 irindwa mubi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Izi za Sukhoi twirirwa tubona zikarakasa ni abana ba MQ-1. Ubu ngubu niba ikiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayo makuru ntayo mfite neza, ariko icyo nzi cyo nuko Ubuhinde bwamaze gutangaza ko bugiye kuzangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Igihugu cy'Ubuhinde cyaje kiyongera ku basirikare b'Abarundi, cyaje kiyongera ku basirikare ba South Africa, cyaje kiyongera ku basirikare b'abacanshuro bavuye muri Birmania. Ubwo rero bivuze ko igisirikare cya FARDC cyongeye kubona izindi mbaraga nshyashya, niba koko bakomeje kugenda bashyira imbere mu kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Birumvikana neza ko koko iki gisirikare cya M23 kigihuye n'uruva gusenya ku buryo bukomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero ni munyemerere nanasoreza ahangaha amakuru nari nabateguriye, gusa mbabwire ngo mukomeze kugenda mukora subscribe, mukomantinge, munarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho 5 kuri 5. Je nitwa Mr Kenzo, mugire ijoro ryiza.